namagara Arafati Kaboyi arambwira ati wa muhungu we shaka urukwi kubita. none se urukubite yashutswe itarashuka Uyu nyiri ugiye kunyara. Ngo bamwe kugira ngo uzanyare bikunde ngo ushaka nk'urukwi kubita. dore rero ngutere story. Arafati Kaboyi arambwira ati shaka urukwi kubite, nawe Arafati Kaboyi singiye kwikubita n'inkwi. Arambwira ati niba bikunaniye hamagara umuhungu witwa Mikrogene. Mikrogene mbese ni umuhanga w'umutezi. Uwo nguwo hari i Kigali. Niwe umenya byose, niwe umenya abantuza, niwe umenya abantuza. Barukina ba Junior niwe bavura. Oya byose ayo mazina sinyavuze. Sigenge imwe. Sigenge imwe. Cyo Mikrogene, icyo gihe Mikrogene bari baramwirukanye. Umva ngutere rero story yewe rero. Uri ukuntu checking umutezi cyangwa se ubundi burwara yewe ngira ga thermometre kanje ariko kari imike. Uri kumva? Buriya mu organe de sens tugira. Uri kumva? Organe de sens icyo isano. Mu cyongereza babyita guki organe de sens. Organe bantu muri ahangaha mutobare mutubwire muri comment ndajya ngo ndebe ko n'abantu badukurikira bazita sense organs. Okay, sense organs. Yes, sense organ de sense ngira izuru ryanye rirakora buriya bya hatari. Iyo turimo turaciringa n'akana kari aho ngaho keza bya hatari, turimo turanywa ububyeri n'ibiki. Hari ukuntu nigusha ku matako. Uri kumva? Hari ukuntu nigusha ku matako. Muri ikinisho gahita wigira gute? Nkahita nigusha ku matako. Y'umukobwa. Bro, ahari indwara hahita hahumura ku kanya nubwo yaba yambaye iki. Uzi ko ari byo? Noneho ngewe nigushayo nkahita nanitinzayo gake nzunguzaho iki gitwe cyanjye n'irijigo. Uri kumva? Nkamarayo iminota 2. Iyo maze iminota 2 ngaruka mvuga nti hano ni sawa. Nshagana nakinjirayo ikizimbabwe. Ariko iyo numvise gusa gahumuro ko atari keza. Ndakujijisha ngahita nkukubita inote y'itanu. Nkakubwira ko hari umuntu uri muri amamagara. Buriya Lucky hari ukuntu Lucky yigeze kunyiza rimwe. Lucky yigeze kunyiza rimwe arampamagara. Ari kumwe n'abakire njya kubareba ko nge buriya nkunda abakire dumba wagira ngo barabindoze. Mu kuri kw'Imana bandoze gukunda abakire. Mana nyagasani. Ni indwara ndwaye nyine yo gukunda abakire. Nukunda abakire cyane ndabizi. Sinzi ko nzigera narikira iyo ndwara. None nakabaranga atano dufite abakire. Noneho ahaboro twari twicaye. Nari nahumvise bitari ugasanga umukobwa arimo arahumura nk'isabune. Arimo arahumura nk'agasabune ka gifura. Ndavuga nti namusigiye inote y'icyabi. Namusigiye inote